reka tubifurize ibihe byiza bakunzi Ibabiza TV Rwanda, reka tubifurize mwese igitondo cyiza, ibyo muri gukora byose, imirimo yose mwamurimo, tubifurize iterambere ryiza kandi iterambere ryatuma umuryango mukomokamo watera imbere, kandi umuryango uzira amacakubiri, umuryango uzira jenoside ariyo yose, umuryango kandi ushyira imbere ishuri, ugashyira imbere amahoro n'umutekano. Nibisanzwe n'Ibiza TV Rwanda, nkomeje kuba aha ikaze, ndagushimiye kandi ukomeze kora subscribe ku biganiro byacu tukugezaho bya buri munsi, ibiganiro bya siporo, imikino n'imyidagaduro, ibiganiro kandi bigendanye n'ubuzima, urukundo ndetse n'ibyegeranyo tukugezaho bya buri munsi, n'amakuru tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi rero inkuru kugenda ivugwa hirya no hino bitandukanye, yaba ku bitangazamakuru byandika ndetse n'ibivuga, ibigaragaza amashusho ndetse n'ibindi byose ku mateleviziyo n'amaradiyo, nuko umugabo umuzwi cyane muri politiki ya mbere ndetse na n'ubu, nuko Rusesabagina agiye gushinga irindi huriro rigamije gukuraho ubutegetsi mu nzira izari izo zose. Paul rero Rusesabagina uherutse gufungurwa muri gereza mu Rwanda nyuma yo guhabwa imbabazi akemera kuva mu bikorwa bya politiki, yatangaje ko bagiye gushinga irindi huriro rigamije gukuraho ubutegetsi buriho, ubwo n'ubutegetsi buri mu Rwanda. Ibi rero Rusesabagina yabivuze mu kiganiro yahaye abanyamakuru mu mpera z'icyumweru gishize i Buruseli mu Bubiligi, cyitabiriwe kandi hanini n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, hagati y'ijana baturutse mu bihugu bitandukanye bikorera hariya i Burayi cyangwa se ibihugu by'i Burayi. Rusesabagina rero asanzwe atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akagira kandi n'ubwenegihugu bw'igihugu cy'Ububiligi. Iki kiganiro rero Rusesabagina cyari giteye gute? Ese ni ibiki byavugiwemo? Byagenze gute? Se ubundi uyu mugabo ahagaze gute kuri politiki? Ese ubundi n'icyo u Rwanda rwaramusabye mbere y'uko rumuha imbabazi? Ikiganiro rero cyabereye muri imwe mu mahoteli akomeye cyane y'i Buruseli, aho ngo umutekano wari urinzwe bikomeye cyane n'abayoboke bari kumwe cyangwa se barirukaniye cyangwa se bari kumwe n'uyu mugabo barirukanuye, nk'uko iyi nkuru dukesha BBC ikomeza ibivuga. Mbese bari maso bareba impande n'impande, epfo bareba ruguru, kugira ngo hatagira wenda umubisha ushobora kuba yaturuka epfo cyangwa se agaturuka ruguru, ku buryo wenda ibyo byatuma umugambi wabo utagerwaho. Mu gihe rero cy'amasaha agera kuri 2, Paul Rusesabagina yabwiye atumire be ko uko byagenda kose iri huriro rishyashya rirwanya guverinoma y'u Rwanda rigiye kuvuka kandi rizakoresha inzira zose kugira ngo rihundure cyangwa se rishyireho ubutegetsi bushya, kandi rihindure ndetse n'ubutegetsi bw'u Rwanda rishyireho ubwabyo. Yagize ati, kandi njyewe muzi ko bamfunze babanje kunshimuta bakankoreraho iyicarubozo, baranyishe Imana ikinga akaboko. Ubu rero niyo banca umutwe sinarota ndeka politike, kandi nicyo gituma ubushobozi bwose bw'inzira y'ibiganiro y'amatora n'umuheto nibiba ngombwa tuzabikoresha, kandi mu minsi iri imbere turatangira platform zacu cyangwa se ihuriro ryacu, kandi muzabona ko dufite ingufu ziruta izo twa dufite cyangwa se iz'abandi bose bashaka kuba bibwira ko bashaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Paul Rusesabagina rero yari yemeye kureka ibijyanye na politiki igihe yafungurwaga agahabwa imbabazi. Nyuma rero yo guhabwa imbabazi na Perezida Kagame, abisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu by'i Burayi mu biganiro byari bihagarariwe n'igihugu cyangwa se byaberaga muri Qatar, kuko n'ubundi n'ibi biganiro byabaga kugira ngo Paul Rusesabagina afungurwe, abari babihagarariye byari igihugu cya Qatar.
kuri ubu rero ikiriho niki ese niki kiri kuvugwa ese niki kiri kuhabera. Kuri ubu Rusesabagina yabwiye BBC ko kari akaruhuko kari akaruhuko gasanzwe akaruhuko gatoya. Ati ubusanzwe sinari naretse politiki uretse ko hari ibyo bantegetse, ngewe nagombye gufata konje cyangwa se akaruhuko mu byo politike kugira ngo nduhuke, na burya bari banyishe Rubozo muri gereza, byabaye ngombwa ko mfata konje gatoya cyane. Ubu rero ndaje kugira ngo umpangane n'ubutegetsi bwa Kigali biciye muri platform cyangwa se muri ruhuriro ngiye kuba anashinga. Rusesabagina rero yirinze kuvuga izina ry'iryo huriro rishya ry'amashyaka cyangwa se imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'abazaba bafatanyije nawe, gusa yemejwe ko rigizwe n'abari mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu. Gusa nk'uko amakuru agiye atandukanye aca kuri Ijwi rya Amerika na BBC Gahuzamiryango, ntabwo bigeze bagaragaza abo bari mu gihugu ni bande bameze bate. Ati turi kumwe n'abanyapolitiki bari mu Rwanda ariko ntabwo mbabwira kubw'umutekano wabo, ntabwo nababwira kubw'umutekano wabo, n'abari hanze bose batavuga rumwe na leta y'u Rwanda turi kumwe kandi vuba muramenya izina ryacu kandi nuko bizaba bimeze. Ku bijyanye rero no kumenya icyo bazakora ngo bagere ku ntego yabo, mu ijwi rirangure Paul Rusesabagina yavuze ko inzira zose zishoboka kandi zaba inziza ndetse n'izigoye tuzazinyuramo. Yakomeje agira ati ibyanze mu mashyi cyangwa se biba ngombwa ko ushyira mu ngufu, ariko intego yacu ni inzira ya demokarasi ndetse n'ibiganiro kandi turi benshi dufite imbaraga. Ni ukuvuga ko abanyarwanda bakeneye ko twabacungura kandi vuba turabigeraho tudatinze muri rusange. Rusesabagina rero avuga ko azi neza ko ibi bishobora kumugiraho ingaruka, avuga ko kandi bitamuteye ubwoba kuko azi ko ashyigikiwe haba imbere mu Rwanda ndetse n'inyuma yarwo muri rusange. Paul rero Rusesabagina imyaka igera kuri 70, urumva ko uyu mugabo ari kugera mu zabukuru, yisanze mu Rwanda kuwa 31 Kanama 2020 avanywe i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, mu gihe we yarazi ko indege imujyanye mu gihugu cy'u Burundi, ibyo we yise kumushimuta. Yakatiwe kandi imyaka ijya kuri 25 yose y'igifungo kwa 20 Nyakanga 2021 nyuma yo guhabwa n'ibyaha by'iterabwoba byakorewe ubutaka bw'u Rwanda, ariko we muri Werurwe 2023 ararikurwa nyuma yo guhabwa imbabazi na Perezida Paul Kagame, agahita asubira muri Amerika yiyemeje kureka ibya politike. Fiti bakunzi Biza TV Rwanda rero ibyo ni bivuga muri politike, ariko burya mwe rubyiruko mwababyeyi mwe, umuntu nababwira ngo tujye muri politike tujye kurwanya igihugu runaka, turwanye wenda ubutegetsi bw'u Rwanda, uzamenye se ugiye gukora iki, ese ugiye kurwanya iki, ese ubuno ubutegetsi buriho weho bugutwaye iki, nyamaze ejo utazagenda mu kigare ukisanga muri uwo mutwe kandi utazi icyo ukora, utazi n'icyo urwanya. Rero ni benshi bagiye bavugwa kurwanya leta y'u Rwanda, ariko abaturage b'imbere mu gihugu bagaragaza buryo ki babayeho kandi icyo bashize imbere ari umurimo, icyo bashize imbere ari ukwiteza imbere kugira ngo barebe ko bava mu kibazo cy'ubukene, ndetse n'abamaze gutera imbere bafatanya n'abandi nka gahunda za Girinka Munyarwanda, Mutuelle de Santé, umuganda n'ibindi. Ibyo byose ni ibintu bigaragaza ko ubuyobozi buyoboye igihugu kandi buriho, kandi ubwo buyobozi hari icyo bumaze, hari n'icyo bumarira abanyarwanda. Reka mbashimire kandi bifurize ibihe byiza. Nitwa Eric Nshimiyimana, nayo ngiye kuzana gutaha.